povodom Godine znanja, godišnjice postavljanja Dositeja Obradovića za prvog srpskog ministra prosvete, kao i povodom 200. godišnjice smrti ovog velikog srpskog prosvetitelja, Zadužbina Dositej Obradović i Matica Srpska priredili su program Dositeju u spomen. O životu i delu Dositeja Obradovića govorili su Mirjana Dragaš, upravnica Zadužbine Dositej Obradović, profesor dr. Slavko Gordić, potpredsjednik Matice Srpske i akademik Čedomir Popov, predsjednik Matice Srpske. Godinu znanja proglasila je Vlada Republike Srbije imajući u vidu veliki jubilej, a to je 200-godišnjicu kako je Dositej postao ministar prosvete i ovo je i 200. godina od njegove smrti. U večerašnjem programu kojim ćemo se predstaviti Matici i Novom Sadu nosi naslov Dositeju u spomen, ali tu želimo da istaknemo da je Dositej Obradović veliki prosvetitelj, veliki evropejac koji je u svom životu 40 godina živeo i radio i učio, prošao Evropu, naučio skoro 11 jezika i znanje i ideju evropske prosvećenosti doneo u Srbiju. Matica Srpska je imala velikog udjela u ovogodišnjoj proslavi zajedno sa Zadužbinom Dositej Obradović u Beogradu i zajedno sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti. Objavljeno je nekoliko dragocenih knjiga, održan je jedan veliki međunarodni skup sa 60 i više učesnika, od kojih je bilo 10-ak njih iz nekoliko stranih zemalja. Večeras smo naumili da jednim, da tako kažem, europskim pogledom obuhvatimo ključne aspekte ličnosti i dela Dositeja Obradovića na jedan studijski, analitičan način, koliko je to mogućno. Dositej je naša veličina koja nas povezuje sa svetom, sa civilizacijom savremene Evrope i savremenog društva. Doneo nam je mnoge tekovine, ali je pritom, donoseći nam kulturu, sačuvao sebe, ostao je svoj. Matica Srpska kao naslednik dositejevskih prosvetiteljskih ideja ima puno razloga od početka, od svog nastanka, da neguje uspomenu i da neguje zavet koji je Dositej ostavio srpskom narodu. Knjige, braćo, a ne zvona i praporce. Priređen je i prigodan umetnički program u kojem je dramska umetnica Rada Đuričin govorila odlomke iz dela o Dositeju kao što su Dositej i Evropa, Dositej Obradović kod Bugara ili razmatranja na marginama italijanskog prevoda Života i priključenija. U muzičkom delu programa predstavili su se prvaci Beogradske opere Sanja Kerkez i Ivan Tomašev i pijanista Ivan Jovanović, koji su izveli kompozicije Stanislava Biničkog, Claude Debussija, Mozarta, Petra Konjovića i drugih.